ujat amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nshuti bakunzi ba Igo Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri groupement ya Jomba, teritwari Irutsuru, intara ya Kivu y'Amajyaruguru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Habyukiye imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta FARDC n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23. Amakuru aturuka muri iki gihugu avuga ko urusaku rw'amasaso rwatangiye kumvikana mu duce dutandukanye twa Jomba, turimo Gisiza, Bigega na Nyarubara, ugana ku musozi wa Runyoni guhera saa 9 z'urukerera ku masaha yo muri RDC rw'uyu wa 27 Mata 2022. Bivuga ko abarwanyi ba M23 aribo bagabye igitero kuri FARDC ubwo bashakaga kwigarurira ibirindiro byabo biri mu gace ka Bugusa. Baherukaga kwamburwa tariki ya 23 Mata, gusa izi ngabo za leta zihagazeho ntizabitsimburwamo. Ariko Bertrand Bisimwa uhagarariye M23 mu rwego rwa politiki yemeje amakuru yatangajwe na Diniti Ikivu yuko FARDC ariyo yagabye igitero. Agira ati guhera saa 9 z'igitondo FARDC yagabye igitero ku birindiro bya M23 muri Bugusa, mu gihe ibiganiro bikomeje Nairobi. Imirwano ikaze irakomeje, FARDC irashaka kugaba ibitero no ku bindi birindiro bya M23 mu mwanya. Bisimwa kandi yatangaje ko ubwo FARDC yari igiye kugaba ibitero yitwaje abanyamakuru, ati amasaha ya mbere y'igitero cyo mu gitondo FARDC yatumiye abanyamakuru kugira ngo bakurikirane igitero muri Bugusa, nk'uko byemejwe mu kiganiro umuvugizi wa FARDC yahaye Yarara Mari Ibika wa Avoa Swahili saa 10 z'igitondo muri Kichengerero. Imirwano ya FARDC na M23 yubuye tariki ya 23 Mata nyuma y'umunsi umwe leta n'imitwe yitwaje intwaro bitangiye ibiganiro by'amahoro bibera i Nairobi muri Kenya, mu gihe buri ruhande rushinja urundi kuba nyirabayazana w'iki gitero. Ibiro bya perezida wa RDC uwo munsi imirwano yuburiyeho byatangaje ko byirukanye M23 muri ibi biganiro, bishinja ubushotoranyi no kurenga ku byemezo byafashwe n'abakuru b'ibihugu bya East African Community bateraniye i Nairobi tariki ya 21 Mata.